kena tiange ngada jani sing laku renan ulian tiang subedu dabang pendoan mire endone ngerana jani nasibe ni bene tu sing ngadena nganggo badan tak kesepian tu sing ngadejak mepidungan apa buen medudur-duduran hingga ngemasin tendase lengaringo saja tiangno bingung saja tiangno udah kene nasibe sing ngelakuran hulian tiang beduda pang pendoa mire endone ngerana apa mire dia karma ini menjalan yen jani terus kekene do tiang ngale balian saking ngale tiang sesabukan yen jani terus kekene do tiang ngale balian ngale sesabukan nanging ado sekat tiang takut mancinta ane sing kekal mancinta yen nganggo sesabukan ngale balian pasti cintane sing kekal ker ha ya segitu dulu ya, nanti diperhalus lagi, ditunggu di Gandamayu Channel di channel YouTube ya. Selamat beraktivitas sahabat TikTok di Gandamayu. Sekian, terima kasih. Salam ngulah siap.